Ennelerden tilegi dünyada tinchlik olsun. Aytkanыңыздар келсин. Bundan keyin kaçan görüşürüz. Sizler bilen Allah Kudayın açık görüşürüz. Sizler birinci yolu görüp oturam. Жақсы топ келсиңер, ишиңиздерге ийгилик болсун. Өзүңүздөр дагы каякта болсоңуздар аман болуңуздар, оорубаңыздар, жакындарыңыздардын жерге жегиңиздердин эле кыргыз элинин жамандыгын сиздерге Аллахым Кудай көргөзбөсүн. Анан мен бул эжени, улган элени азыр тамашалап атыптым эле, даярданып аткандачы, эфир астында. Үнү жакшы экен, ачык, аябай. Анан ой элен айын эжеке баягы жештебиз үйдөн bir yaş geçtiğimizde bir gün deleve çıkıp getip bir yerge barıp gele koyayım saat geçki 10'da gelim dep koyup duran bir tünkü saat 2'de gel olsa ayakta jürösüň dep bir kıykırganda jeştem jüröp çıkılbay dep. Tamaşa günüňiz jakşı barыңızдар жакшылда эткенсиздер. Sizler meni ошондой таанышканыма кубанычтамын. Sizlerге дагы эфириңерге тунук эфирге алайбыз. Ушундай жакшынакай апаларды ушинтип эл менен булардын ортосунда көбүрөөк болуп мындай тааныштырып чыгарып атканыңызга Sizlerge iyilik каалайбыз. Рахмат. Ушинтип келип туруңуздар. Үйдү көрүп алдыңыздар. Борбордук телеканал ар дайым кучагын жайып сиздердей болгон мындай жаркырап сонурдаган таланттуу эжелерди, апаларды баардыгын тең эфирге чыгарып, эл алдында көргөнүп турганга биз милдеттүүбүз. Биринчиден, сиздердин дагы ишиңиздерге ийгилик, жашооңуздарга жакшылык. Кечээ жакын арада эле Мамакеев атабыз 98ге чыгып, өзү жакшынакай интервью берип, өзүнүн сөзүн айтып аткан. Ансаганда сиздер деле 98ге 68 болсо 98ге чейин ырдай бериңиздер, эчтеке болбойт. Дагы бир көптөгөндө 30 жыл ырдап коюңуздар ушул ажарлуу айымдар тобун өстүрө бериңиздер, өндүрө бериңиздер, ийгилик болсун. Кайра аман эсен жетип алыңыздар, урматтуу жалпы биздин көрүүчүлөр. Ажарлуу айымдар тобунун дагы бир ыры бар. Ошо ырынын алдында баарыңыздарга амандык каалайм, жашооңуздарга жакшылык каалайм. Дагы көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар. Сонун ырыңыздар менен коштошосуздар. Salkın desem yaylonun törümüzde, yağmur desem ısık körpölümüzde, carık desem gününün sürümüzde, nazik desem alako gülümüzde, carık desem gününün gülümüzde, nazik desem alako gülümüzde. Ezelin geliyor sordu konumuz bizde, Kıyakta sozulgan doğuş bizde, Bir karasan akıllar türü bizde, Bir karasan yol boştur sürü bizde, Bir karasan akıllar türü bizde, Bir karasan yol boştur sürü bizde. Başka yerden cırgalım kalamaydım, başkanın cırgalım sanamaydım. Gözlerimden bir çımçım toprağı, başka yerden altınını almışmaydım. Karakulda bir çımçım toprağı, başka yerden altınını almışmaydım. Alay bunun bir çımçım toprağı, başka yerden altınını almışmaydım. Alay bunun bir çımçım toprağı, başka yerden altınını almışmaydım.